Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Anik Syuhada di channel Marwadi Rimung. Kali yo lon hana buga bahas merdeka ile karena yo nak perlek le nah. Di baik depu lewat luar. Bakal yo perlek merdeka tayo bendera puding perleknyo tujuan yo. Nyo serambi Mekah yo bermerdeka nah. Tak bantu saudara tayo di Palestina. Ya, Palestina. Ya, kaicu tanoh lewat Israel, Yahudi. Kaicu tanoh lewat Yahudi lah. Benda dah tanya tentara Aceh dah kirim ke di luar. Ya, awak Indonesia nasi ada undang mentang hinan. Nasi ada undang mentang kenan. Namban, ni ada undang mentang lah kenang bom lah. Namban, nyo kat no pat leung lah. Ya, yo nuhun kali panen lah no. Kali panen lah. Namban nah. Tanya harus jeh dah harus beha nah. Aku duduk atas nuhun kat kupa. Hai kupa. Hai kupa. Bang. Kupa. Si kupa. Bang kupa ah. Bang kupa. Mau kaji kupa ni leung kaji lemepa bang ni. Bang kupa. Bang ni kan kupa. Yang ke macam-macam. Kamu apa ah? Hai apa? Kamu apa? Wah. Nampak kan? Jadi kan mana nak perah lah. Jadi, punya merdeka tayo kurang. Ngamlaki mentang ah, bek kabur, bek dikabur, bek ria kan. Bek tak kirim nang gro tentara Islam tayo ah. Di luar tak kirim namban. Tayo mu perang tayo. Han naik adang mentang namban. Namban kurang kan. Mek tayo perang ayu, tayo bantu juga Islam. Namban punya kai perang. Beha tayo nah. Anak Aceh turi nah. Mia lawan anak Aceh wak. Ya amban. Gam mentang. Anak gam mentang kiban beha kiban. Ya amban nah. Jadi bek garu yo pasukan long tengok ni. Jadi hana tahu garu. Jadi kah. Bek macam-macam ba media ni. Ini ya hai. Bui ban liu pantau bersa ke dehu Medan. Liu pantau bui. Tek le bui Medan mah. Kayih dia harus dah cok merdeka ke ya. Nah. Ni gua nak ganteng kah? Nyo kena perut tu nak perut lah. Jadi awak kah macam-macam ni. Nyo hai. Ba mata ka polis kemang dia mata. Bandih budai Perekang budai Nyo bandih budai Baru polis kemang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.